Zdravo ljudi, štima, ću malo da snimam Minecraft Skywars na ovome serveru Servercraftu, znači to je dobar server i igrat ću malo na njemu, kao što vidite, našao sam dobre stvari, našao sam ekstra. Čekaj, ja ću da dobiješ jedan zvijezdu, jedan četvrtom se splatio. Ajde se sad provala me neko istira. Ajme, lik nije, ne vidim uopšte. Ja se še preskočim da ga... Brate, ajde! Super, super! Ujma, ender, brla, brate! Na izvoz! Tamo zalazi do mene, uopće mi smeta ovo, brate. Kurvan, boj dole s ostrva! Al se snažiš, našu, brate. Dvoje nas ostalo. Ajde izgledat se, šta bude, hoće biti. Igrat ću dvije partije. Dođu vamo. Znači ljudi, pobjedio sam prvu partiju. Kao, super, znači igramo dvije partije. Baš sam pobjedio, što sam zadovoljan. Idemo na drugu partiju, znači ovo je zadnja partija, ova je zeznuta. Ovdje je većinom puta crkve. Eto da znate odmah, znači. Idemo sad da vidimo ko su sa nama tu igra. Neki Zoki, Mc, sve Balkanci, kažemo igra Balkanac. Znači ko na Minecraft. Kao što vidimo, prvi chest je loš, mislim, onako, bar imam nešto. Potion of healing, hajde dobro. Ja uvijek stavim ovo zadnje mjesto, a do tamo ću sad nekako da dođem. Uzet ću ovoga, sad pali, brate. Uzet ću wool. Uzet ću, evo uzme na ovoj mapi wool. Ja sam prije igrao na ovom serveru, igram isto, ali ponekad. Većinom igram na Minecraft, to je logično. Minecraft je po meni najbolji server na svijetu. Po meni, ne znam po meni, ako je najbolji. Neće nova vidjeti, neće. Gledam, neće niko vidjeti. Bar se ja nadam tako. Sad ću ma dovoljno dobro. Trz. Likova, ali da, bar ne nađe neku sjekiju. Ovo neko su. Sad neko nađe, ja ne znam što ću raditi. Nemam mače uopšte. To je ono. Ajde, daj neki mač, nešto. Nemo mi ove gluposti, da. Evo, znam se. Zato se ljudi ovdje nikakve šanse. Izgubio sam ljudi. Dobro to ljudi. Vidimo sljedećem klipu.